Madame Thérèse Kayikwamba Wangler, ministre aux Affaires étrangères à la République démocratique du Congo, elle dit retrouver une conférence moi à cause comme interview moi les conférences à propos de l'aéroport à Goma sur la réouverture yani kusema kufunguliwa ya aéroport à Goma. Madame Thérèse Kayikwamba anasema kama aéroport à Goma haiko toute question il y a besoin logistique ambayo gouvernement iko nayo, mais aussi iko important pour juu ya Congo iko sawa vile question ya souveraineté. Est-ce que c'est le fait iko naendelea na kuwa respecté? Mbindule anasema kama Butembo batu abiko naweza kufungula ma entreprise ma industrie ya jifungule ni juu Nyarwanda, c'est-à-dire Rwanda inavamia Butembo. Bonjour, jambo na basalimu nyote kwenye muko. Leo tuko tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka wa 2026. Alors, nawaomba mulike, mupartage, mutufate kuma platform yetu yote, surtout mtusaidie platform zetu ziko male. Eke Swahili iko chini sana, YouTube, compte YouTube yake ingali chini sana, na wao petit franchement pour atteindre de millions. Mtusaidie sana tupande sana. Pia compte Facebook ya Eke Swahili kingali chini sana. TikTok tuna merci tunaeneza au moins 13k. Na mimi naweza baomba watu wenye mko ku TikTok bote mwende mujiabone ni bote ku YouTube na ku Facebook. YouTube Eke Swahili, Facebook Eke Swahili. Pardon, tuko tunafanya vile boucle. Comme ça tuna rendre communauté tunakuwa kabambi, tunakuwa meziri ya kuweza sasa tunazungumza kitu tunaweza tunakuwa na sauti pia yenye taweza fanya tusikilikane. Mimi na wewe tuta rendre communauté kwa kabambi. Acha like yako, acha abonnement, acha like yako, acha cœur yako itakuwa mzuri. Alors, jana une délégation moya ministre affaires étrangères, ministre hapana affaires étrangères, ministre hapana hata iko ministre, iko representant ya Union européenne moya alikuya Congo kuzungumza na Félix mambo inahusu ma question humanitaire. Bakasema ke baliweza kumettre en place enveloppe moya 80 millions de dollars, ile enveloppe ya 80 millions de dollars jo enveloppe yenye tafanya baweze kuassister ba déplacer divers. Après ile discussion ata jirendre ule mama ataenda Burundi. Ndio Burundi buko plus de 85,000 quelque chose ba réfugiés congolais balikimbilia Burundi, mavague zote depuis balianzaka watu balikimbia ngambo ya Bukavu, balikimbilia Uvira, bote banafika kule banawafungia mapendi hata barudie kama wanasema wanatafuta warudisha kuwapiga masasi kufanya sio vitu gani vitu gani mpaka pale droit de l'homme haiko, droit de l'homme haione na droit de l'homme haiseme. Okay, alors ule mama atatoka pale atapitia Kigali, mais ça minafata Thérèse Kayikwamba, je comprends pourquoi le mama anapitia Kigali alors que Kigali hakuna besoin humanitaire iko Goma jo selombo. Mais na Goma hakuna besoin humanitaire kwa ile dimension iko nasemea. Besoin humanitaire iko Ituri na besoin humanitaire iko Kalemi. Yuko pia ba déplacer bengine balikimbiaka. Sijue kama naweza bafata kule wala kubasaidia wala hapana. Na hapa bebiko Beni na Maituri aba basaidie. Kaya Kabambi iko Uganda hawaende kubasaidia ba réfugiés congolais benye biko Uganda babasaidie. Mais hapa sasa le problème inakuwa que République démocratique du Congo inaonesha kama iko na lazima ya réouverture kufunguliwa ya aéroport ya Goma. Haiko tu kisi ilikuwa nasemeka, selon ministre Thérèse Kayikwamba anasema kama kufunguliwa ya aéroport ya Goma iko besoin moya iko purement et tellement de l'ordre ya souveraineté, ni kusema umuhimu ya kuonesha nguvu ya kikongomani. Mais kama ina parler sur la souveraineté, kama bataweza kufungula aéroport enye abiko nayo enye habana possession habana contrôle kwayo. Si leo banaweza sema juu ya souveraineté, il y a quelque temps une année balitoka kwa ile aéroport biko na ibomola. Sasa kama inaweza afunguliwa leo enye balibomola batafungula namna gani? Bana biko natafuta kitu gani iko natafuta? En fait, iko natafuta kuona kama banaweza mu permettre aéroport ya Goma ifunguke bafanye zile ma rotation pour que aoneshe que au moins iko na contrôle sur quelque chose. Par ailleurs, tunaweza si bote comprendre. Na niliba démontrer la fois passée. Na rudia kubatu benye bakuwai kusikia ni ba faire comprendre. Nord Kivu, aéroport ya Kabambi ni aéroport ya Goma. Ile aéroport ya Goma iko connecté directement na Gisenyi ku territoire iko Rwanda. Ndio maana kama banaweza discuter na Kagame ni kutafuta kusema kama tutakuwa na shusha mandege zinakuya pale
mais hawezi discuter na basignisha pia Rwanda juu sasa zile ndege zitakuwa nakuya kama huko Goma, unaonaga gisi avion natokea kwa aeroport iko nakuya iko nakuya ngambo ya lac, position wala njia ya aeroport ya avion inakuwaka comme si partie moja iko ndani ya Rwanda na partie moja ndani ya Congo, na ndio gisi inashuka inaatterrir kufikia pale kwa aeroport ya Goma. Bana peut-être kwa ile raison banaweza ndio wanakaza, mais banasema batu batasaidia biko Bujumbura. Pourquoi batu batasaidia biko Bujumbura mais banapenda bafungule aéroport Goma, alors que batu bakusaidia biko Bujumbura aéroport ya karibu ni aéroport ya Kavumu Bukavu, parce que Bukavu nako ko aéroport ya Kavumu, na ile aéroport ya Kavumu certes ayozika pokea ma gros porteur mais neza pokea ma hélicoptère na ma avion ya moins de 2 tonnes, peut-être moins de 10 tonnes. Pourquoi abaisi utiliser aéroport ya Bukavu anapenda tu aéroport ya Goma? Parce que aéroport ya Goma symboliquement il a représenté une grande autorité, mais haiko tu ile, certes banapenda pia kukuwa na une mainmise kubia biko napitikana pale, ndio bana biko na insister sur la réouverture de cette aéroport. Mais nikabonesha kama ninabonesha kama à part aéroport ya Goma besoin humanitaire iko Muituri, na gisi besoin humanitaire iko Muituri leo isa ni mwanakuelezea, kuko ba député national banatoka Kinshasa banakuya Beni, banaomba sensibilisation batu yote ya Beni baende babapokee bale ba député. Aéroport ya Beni nao biko na yenga na basema ishakuwa mzuri, aéroport ya Mavivi, donc na vol ya MONUSCO na fanyikana pale puisque ko base ya MONUSCO, donc na njo iko mu parti gouvernemental na biko na lazima ko apporter assistance ku batu ba déplacer interne, ba déplacer biko Butembo biko Beni et balikimbia vita na grande partie iko Muituri. Cela veut dire que avion napasha shukia njo Beni, comme ça banasaidia bale batu biko pale. Mais pourquoi bana viser u Goma, banaacha kwenye kuko problème là kwenye kuko problème aba papende banakimbia banaenda fasi kwenye hakuna problème. Deuxième alternative ou troisième alternative, aéroport Entebbe Uganda iko karibu, iko moins de 100 km na Beni, moins de 100 km na Beni. C'est peut-être 20 minutes il y a hélicoptère ou quelque chose comme ça, ou avion Entebbe Beni, tu vas finir presque moins d'une heure. On a décollé pour faire la correspondance pour la facilité. Kuko yulu kidogo Bunia kuko aéroport. Na balikuwa naitengeneza wanatoka jitapa hapa, oh tucha élargir l'aéroport ya Ituri. Mais alors l'aéroport ko déjà pas les élargi, pourquoi va utiliser l'aéroport? Bon, niache pale, mimi napanda, mimi naenda Kisangani. Kuko aéroport mbili. Kuko ya Bamuka na ya Sibisimi. Anaweza utiliser ile deux aéroports. Mais pourquoi aéroport ya Goma iko tellement important kubatu yote plus que zile aéroports zibiko nazo? Pourquoi biko na aéroport za mingi? Mais ile tu ya Goma njo tu banapenda. Puisque gouvernement ya Kinshasa ilishashindwa kurécupérer Goma par la force, ilishashindwa kurécupérer Bukavu par la force, ilishashindwa kurécupérer hata territoire moya yenye AFC M23 konayo, ilishashindwa kurécupérer na quartier. Alors bana préférer bafanye ile manigance politique ya kusema banafikia pale, et avec cette quoi ba force française manini bakisha fika itakuwa nguvu kubatosha tena pale, na inajulikana kama bakisha fika itakuwa nguvu kubatosha. AFC M23 ikibaitikia tu banakuya kutia mizizi yabo pale, cela veut dire itakuwa kubatosha pale, itakuwa ma résolution ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Kama bayakuya banabembelezaka, banalempa batu, banafanya, mais bakisha tia mizizi inakuwa problème. Hakuna besoin humanitaire Goma. Nilibaelezea kama kilo ya nyama Goma, kilo ya nyama ni $5 Goma. Mais ile même kilo ya nyama ukiifata Kinshasa ni $15. Wapi ndio kuko besoin humanitaire? Kama unatafuta kusaidia watu, mbona unasaidia watu wenye biko na banakulaka mzuri, habana njala, problème yabo ni bank, franga bali bafungia. Ça fait une année depuis mfungaka, angalia, ça fait une année depuis balifunga ba. Mshasikia mtu anakufa Goma, asema na lokota mtu alikufa na njala. Mais Kinshasa tuko naona watu mubalabala usiku na mchana ba miji. Kule ndio kuko besoin humanitaire, ndio na baifanya. Kwenye kuko mkoa Shorkor kuko besoin humanitaire, Mukasai kuko na Felix ndio watu nakufa. Ndio kuko besoin humanitaire. Si babebe ba orienter le chakula kule. Ndio ni ba orienter kule. Watu biko nakufa na kwa Shorkor Mukasai biko nakimbia. Watu wanaanza omba Mungu wafungulie njia juu baende bapate kwa batenda
baende Katanga kule njo kuko njala na acha kwa kuko njala kwenye kuko besoin humanitaire bali nafuata watu wenye haba na problem ya humanitaire. Amone kama bicho watu haitumiki bana viser nini, biko na viser kitu kingine kwa politique, haiko question humanitaire. Na surtout que France njo ko nyuma yayo, France kuna besoin ilete mizizi yake pale nayo ingie mko. Ulifata Belgique na Katala inasema hawezi pana maarchive yake ipatie Amerique. Iko yote iko manger économique enye ko lié na question ya maminere. Njo iko nabeba batu kushoto kume kusema bongo kupanda kushuka na en realite kwe hapa basha chukia bananga sana na batoto babaya biko natufungulia roho nani kule kwa banabafungulia roho, si mwende kule, si mubakie kule, mubebe chakula kwa watu biko na njaa. Mungu anabebea chakula watu basha chini, hakuna chakula bali balomba watu biko nenda kumashamba biko na lima mihogo biko na lima ni balikuwa na lazima security banaipata. Na kama M23 na insécuriser watu watalia, tuko na lazima security na M23 na we enda hacha watu na amani. Mais jusque là watu kama biko nasema biko bien banaishi bien. Besoin humanitaire iko Kasai, baende Kasai, c'est là où il y a les besoins humanitaires. Zambie inakata courant. Kwa nini Zambie inakata courant? Puisque nakatia parti ya Congo courant juu inakuwa miaka 7 tokea abonnement ilishaka Congo SDL, Congo gouvernement provincial, Congo gouvernement ya Kinshasa inakatala ku renouveler juu ya kuweza kupata nini umeme. Sasa leo Zambie na itika nasema bwana tunakata ile vitu yenu mnabakia kule. Tunakuwa problem. Il faut savoir que tunakuwa njo Zambie ndio inatupatia courant mu Katanga. Agizi inatupatia courant mu Katanga, Zambie na jige bon que gisi hatuko naheshimia hatuheshimia engagement, il faut banakata kwa. Na population itaishi na mundani, population itakuwa na mundani. Nilikuwa napana proposition moya, mimi naitumia bandugu yangu bakatange, bandugu yangu batu ya Equateur, batu ya province orientale, batu ya wapi Bandundu ya Kasai, mujiorganize, kujiprendre en charge ma groupe. Unafanya groupe ya 20 personnes, munauza moteur moya. Moteur. Mweleze bale ba député, no Félix sana bapatiaka franga juu akia kuba assister. Mweleze bauzie moteur, ya camion, soit ya Scania, soit ya Ford, soit ya Caterpillar, ile Marseille ile moteur anatembeza kama bato hivi. Mnakifanyizia fasi moya, mnaireleye, mtakuwa mnajiorganize kama mko 20 famille, mnakuwa natosha kama ni chaque semaine $5 ya kuuza carburant, unatia mu carburant, mnakamata ba jeune 2-3 ba mkartier, ba mwa banakuwa nafanya sécurité pale, ba wili banakuwa na surveiller, banayua mambo ya courant bana surveiller, kutia saga ya kutia carburant, jinsi ya kuwasha, mnaba contrôler kongola bampatia kitu mnamwachia vile faut kumsurveiller, na haiko yabo. Mimi na yeye mnakuwa na problem kipatia mtu kacheo kidogo kila mmoja kwa njo president. Il faut toi de abelezana kisi ya kufanya. Vous devez vous prendre en charge, kujifunza kisi ya kujiprendre en charge. Kama mtaweza ile magrupe, muuze mapano, muuza kamata fasi moja hivi même 1 kilomètre, même je ne sais pas 500 mètres, mnauza mapano, mnatia, mnafanya raccordement comme ça ma famille mnakuwa napata hata lumière na tanda. Kama mko nachunga huyu bwana Chisekedi mwenye yeye na bandugu yake bambindule bana watu kutia chuki ndani ya roho ya watu, hamtapata kitu. Hatujui kama ile facture batalipa siku. Ma raison gani natuma? Comment pendant 7 ans ni mu conseil des ministres, ni ku gouvernement, ni wapi abakusumulia bakusema television. Kisha Mungu natia espoir kwa watu ya vile mnajipoteza bure. Na utasikia wanakuelezea ce pays iko bien géré. Ça pays iko matezo ça pays iko bien géré. Est-ce que mnaelewa? Watu wanakamata nchi waletea mikono ya shetani kwa watu hivi. Mbindule aseme batu banashindwa kudeveloper Butembo juu ya Banyarwanda. Mbindule frontiere ya karibu na Butembo ni ya Kasindi, iko a 90 km Butembo. C'est ni frontiere ya Congo na Uganda. Frontiere ya karibu na Butembo iko ku 300 km mbali na Butembo. Sasa ni explique aye mtu mwenye ku 300 km anaweza kataza mtu atengeneze entreprise yake. Bindule ba ADF wanauwaka usiku na mchana pale Tembo, Kasindi, Makabeni.
juu ni insécurité ya ba ADF haiko problème kwenu, mais kwenye kuko M23 ku 200 km ndio kwenye kuko problème. Ile ba ADF biko na kata batu bichwa banawatosha butu hamu bisemake haiko hata problème kwenu, donc muko ba complice. Donc ile kopi ni kopi yenu ya gouvernement ya Kinshasa juu ya kuintimider batu, kubakimiza makariere, kubakimiza wapi na wapi juu mfanye mtieni. Comment batu biko nafanya ma atrocité ya vile hamu bisemake hamu ifanyizie meeting. Nieleze siku gani Kagame ashakataza watu ya Butembo bwana msijenge nyumba juu hapa ni kwangu. Nieleze siku gani? Bon, mimi naweza penda mtu yote mwenye kwa Butembo anionyeshe siku gani Kagame alikataza watu ajenge entreprise. Bonjour.